Agent 540! Napalabas, nasiputan ni Bakat Ilyang ti papan ti lakyan nga agnagan iti salud iti balayda. Isut gapuna nagdardara sa napan iti balay na, tapno ibaga na kumangag lemeng ni Leonardo. Ngam dinan nakita daytoy. Napangayam ni Leonardo iti resort. Naragsakan gaputawanan ti nakita na kadagiti sigud at trabahador. May isang agtutubo ti tiniliw dagiti pasurot ni salud ket inlemes da iti taaw. Nasiputan ni Leonardo ti amin na napasamak. Ket apaman ang nakatalikod ti agnagan iti Abel ang nagilemes iti agtutubo. Inaraya ta na dagos ni Leonardo. Naispal nga rod ti agtutubo. Ket itagagayem denggen nyo ti tuloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Dakal ti pagilasinan agkamang ti sindikato ti adda ditoy. Anya? Dakal a sindikato ti nakikapangan ti tungpoy ditoy. Ngagnagan iti salud kalibo. Kas tagayang tinaalang impormasyon. One Agent 540. 90%. Adda anomalya iti daytoy a resort. Talaga gaya man nasaya at atao ni Leonardo kabagays. Simmangpet ni Sinahon, inispal ka no ni Leonardo. Anya? Agasam, ginalutan da kano iti nakasupot adadakkel abato dagiti saka na. Sada in lemes iti taaw. Imbag ta nasiputan ni Leonardo, nga damot iti saan unay nga adayo nga palpaliew. Unay kat gaya mo, inday ta nga inaramid ta. Isuasan arumbang ang makita da ni Sinahon. Uluyan dalakit day no maamuan da nakalasat gayam. Sigurado day ta ah. Ay na, nakabutbutang dagidya atat tao. Rumbang lakuma ang mapapanaw dan dito'y ili tayo. Jack makontak ni Eloisa. Apay nga ta. Kita ag na mabaling ko tagtuktok iti silid na. Ngawan sa bali ang makakita. Jack kaya't amaamuan dangagam amo kami gayam. Iti balkon ti papanak. At dari daw iti balkon ako mamang iti unit nga yan na. Ni, nakalukat matiri daw iti unit na. Ngam, awan matitaw dito eh. Miss Ariola? Eloisa? Mangignag ka di? Oh, awanat. Ada na nabtuog dita baba. Kasla ada timpok dita baba. Asin narunot ti kanalboong. Anya ti kay tasawan di jay. Di pinlight ka. Silawak dita baba. Awan mo't makitak ataw dita baba. Ni Eloisa ginagtaray asin mapidong itayan ti postitigate. Iso ti mawawag. Hello, Miss Ariola? Agent 540. Bistado akon. Saan ko na mabalintag subliti unit ko? Apay? Natiliwandak ang nakaduktal iti nalimod arwangan. Ngagturong itimbagam kanyak ng underground. Anya? Adamanin ka nalboong ti paltog. Si katagpalpaltog? Negative. Sige, nasken ang makaruwara kong dito bakod. Delikado. Aganalag ka, Miss Ariola. Tita, mapanak itilingat ti patera. Akyamanak. Natalgadak dito yan. Ngam ti motorsiklok. Kasano ang maanak itakat. Nakakandado ti Kate. Jack basta may ruwarday jay. Gaputa awan mo't pangilas satak. Ni Agent 540 tumang punpuntak kanyak. Ngam Jack mabalin na sumbatan.
Matiwandak dito yung dagtikabusor ng batang dito eh. Hindi pagtap na awanan ti mga nagdaaring ton. Agsipot ak. Asa ko lang makadayawak dito yan. Bayak pa lang ti motorsiklo kiti compound ti hotel. Narikatan. Sa anak nagmarang mang dito eh. Tamo ta. Kat nakalibas ak matan na rimwar. Amangan no pagkat atapan takmatan akas kini Eloisa. Nagrigat kat atalagan ti kastoy akita dagiti amo. Naglaka ti panang patay da iti tao. Nagmalas ti impasublat mo kanya ka negosyo. Awan payla ti kapkap na kakakustomar. Tapno makasubotak matan iti dakala gastos ditoy. Sige. Sige. Baliwan tanto ti agsarita. Bye. Ha? Adda ng tiro kanyak. Dandani ti lapaya ko. Diyos kay. Sino nga tati? Adda lagayam iti ayan ti gate ti mang tiro kanyak. Siyak man mo ti mang tiro kanyak. Nasiglat Nalisyan na ti bala ti pistolak. Sirgak pa'y maminsan. Nakikita na kong dito eh. Mahati ko kawag. Tapno maadaan ni Agent 540 iti guntahoy makarwar iti hotel. Agpagkada ni Agent 540, nagtipay na makarwar dita. Delikado talaga. Sir Salot. Ada ka puso rito yung nagti-hotel. Nauta ko ng dagiti kakadwa, Jay. Amuklatan. Gapuanan ni Agent 540 day Jaya. Partakak tumulog. Nasa isaya dito agdan ang nagnaak. Ngamit elevator ti hotel. Narigat ijay. Tamangan no patayin dati kuryente. Kat mapupukak. Agpatingga ka ditan! Nagsiglaten. Jak itulog ang mapupukak nito. Nagsiglat. Jak itulog ang mapupukak nito. Saan tak abasta matiruan. Abel! Tinong! Salikbayin mo dito! Justy, delikado ka talaga. Narsood ti rikap ti dalan a bumabay ti underground. Damot kun kunang data tao. Surutan ta dita papa. Patayin tan. May sakamat tadi agpampanonot. Aggapu kayo tinalawag. Adda ti kabusor tayo tinasipngot. Maminano matlang yung napatayin na ka. Anyang ron ti ramay din tayo ta. Bugakam dagiti kakadwa takrot. Sinalit damin. Nagsilimundan. Idi nakangag da iti uni ti paltog. Anya ti baga kadakwata. Ayabam dagiti trabahador iti resort. Mangibawon ka iti mangirwar iti semento iti bodega. Mangala kayo matla iti kayo apag porma. Sir Salod, apa iti semento? Hindi mo maawatan ti kayat ko marami na niya. Semento kan... Pagandaram tautak mo, Abel. Simintuan tayo na ito'y adalan agturong iti underground. Naawatan matlagayam ti kayat ko, amaramid. Agtignay kan! Just kay. Dayto'y tinangibalutan da kanyak idiinyagdak dito anak kapungo. Narsuod tinagdiswak aswelo. Idili nagtok tagdan. Gapo iti daras ko arumor ko ma. Tipinlay ko. Imbagtab da dito. At da pagsilo ko.
Oh. Kasto'y kayang nito eh. Itala ang makita kitosto. Iti day tamat aban dati na kaibaludan iditag na ganiti Sara. Malagip ko da Sara kan Alma. Utang ko tibiyag ko kadakwada. Kastamot kin ni Valiente. Ano da jay? Tinarsod aswelo ang nakatindagak. Sirsiraan dan. Saan ko nga itulog ang maraming tikasta? Tiruwag na giti makitak asaka! Aday ta. Natinag ti tao pinaltugag ti sakna. Di kag tigay ti dagas! Una agday ta. Nakaturog na din na oras. Nagitad dalita. Naalarmada. Insardeng dan ter aramidin da. Ikagumaak ti makarwar ditoy. Jack mo ba ninapanawan ni Agent 540 iti hotel? Ayan na nga ta. Awan ti mangag ko kanal po ang. Jack mat maure arumwar ni Agent 540. Sir Salom! Awanan ti taga-NBI! Ti amo dagat pinmanaw ako na. Nasayang mat. Nakigdot nga ta. Ha? Tanya ko matigaway day dya tagayin BI. Ha? Di mabaiyan nga ginlalaing. May kitindi ka akong di imbestigar nga awan pakapla. Ha? Di mo nga ako nakapubok ito underground, back up na! Sir! Anya? Naipopo kita underground ni Agent 540. Naisubli iti nakaipopo ka na iti. Ngam kasano ang napasamak ti kasyay. Iyang! Ha? Apay? Nardaw, simbang peteng? Saan pay? Di matagyan ijay hotel iti resort aya. Ay, adda ka nun napasamak a pinaltugan ijay. Kat damam iloy sa kanardo tinakipinaltaw kadagiti gwardya ijay resort. Anya? Madanaga na Ilyang. Ang mga nudakas mo tinapasama kadakwadan. Ay sus, saan kumamot kabagays? Ay, Tadamam iloy sa kenardo, ti ayan tinamnama tayo ang makaginawan dito oy. Isuda ti ayan tinamnama tayo, tapno mapaksyatan dagijay nga angol dito'y lugar tayo. kasano ang mapaksat dagijay kat armado da? Maabak da aya dagijay kat duadalaeng. Ay, mabitlaeng inakagpaliew. Anya? Kayat ko ang maamuan, no anya tinapasamak kadanardo kun Ma'am Eloisa. Ay sos, agar aramid ka kabagis. Saan ka mapanijay? Addan sa kanunatay. Anya! Ay sos, ang mga mininardo tinatayon kabagis, wano ni Ma'am Eloisa. Agtalekak iti kabaalan ni Ma'am Eloisa. Babae nga agpaisongom na siglat dayjay. Ay na, kabagis. Urayon talangan, wanya ti damag nga isang pet dagiti barangay tanod. Napanda nagpaliw ijay resort. Abay, anya ti aramidam kanyak. Nego. Agsinno ka tayo ti Badang. Nego. Ikatik ti balay ti magasin. Tinakasalikad na pagtugma. Igamam! Isuot mo to'y polo shirt ka. Kada ito'y labong-labong abadong ti suot ka. Ita, barang iti panyo tulog. Kat ikanlugong mumuto ikanlugong ko. Diyan, try ka. Naandod ka kita tao. Di ka mangalusot ka nang iti kakanwak di tarwara. Di ko lang. Hala, umuna ka. Kat saranwan ka ang nakatutop ti paltog ko iti ulam. Anya? Di ka reklamo.
Di ka matagtagtagay. No, di mo kaya't akal bitag ti paltog. Mawara ti banga-banga mitikan itong agbitot ka. Anya. Umulitan di tagdan. Nalukneng pa itin siminto dalita. Nalakalaga matadal dalita. Tadi pa itin manggan. Ala, perdasas! Marigatan ako niyo, mangis. Lagi pa. Mawara ti banga-banga. Itikan itong agbindot ka. Sikat ti siya. Ako pa ini. Hostage ka. Ala, agtignay ka. Anya pa'y nagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem di uliwan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapalwan. Agent 540! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay.